Ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru pero ngiye kubagezaho amakuru akurikira turibanda ku ntambara ya Congo na M23 turagaruka ku gace ka Rubaya aho M23 yafashe no mu gace ka Minova na Goma na Sake niho turi bugaruke amakuru yacu ari bwibande dukomeje nk'uko General Bernard umuyobozi wa M23 bagifata agace ka Rubaya. Ako gace gaherereyemo zahabu cyane kaberamo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Akihagera yabwiye abaturage ko abasezeranya ko bagomba kuryama bagasinzira ko umutekano ubwo M23 yahageze ari wose, ariko uko yagendaga akorana n'abandi atanga amakuru yavugaga ko icya mbere bari kwitaho ari umutekano w'abaturage. Uyu munsi wa none FARDC ifatanyije na FDLR hamwe na SADC bakomeje kwataka ako gace M23 yafashe kubera ko harimo ako gace gaherereyemo amabuye y'agaciro. M23 yakomeje kuhicira abantu benshi cyane, abasirikari benshi cyane inkunga y'u Burundi nk'uko bigaragara. Abasirikari b'u Burundi bemeye ko batsinzwe. Bakimara kwemera ko batsinzwe kubera abasirikari benshi bamaze kuhapfira nyuma y'uko baza bagahabwa inifomo ya Congo bakajya kurwana ku rugamba bagaragara nk'ingabo za Congo za FARDC. Abasirikari benshi bakomeje kuhapfira, intwaro nyinshi bamaze kuzibaka M23 yazisigaranye. Abasirikari benshi b'u Burundi benshi bahunze banze kujya ku rugamba, abandi banze gusubira mu Burundi mu gihugu kubera ko ari amakosa gutoroka igisirikari, kubera ko abasirikari benshi cyane abahageze bakunze gupfa nyuma y'uko baje mu gihe bumvise ko u Rwanda ruri muri Congo kubera ko bafitanye umubano mubi n'u Burundi. U Rwanda na Congo nibwo bahise bahurura baramanuka ngo bagiye kwifatanya na FDLR bahite bazimya RDF, ariko bakihagera basanze amaso atari yayandi, basanze hariyo abakongomani ba M23 si ukubica karahava. Mwemeje kugenda nakira abantu mwese mugeze aha ngaha, niba wafashe umwanya ukareba iyi video kora subscribe, like, comment na share ni iby'agaciro. Abasirikari benshi cyane b'u Burundi abasadek FDLR na FARDC benshi bari gufatwa, bamara gufatwa bagahita batanga amabanga y'urugamba uko bari bateguye gutera M23, bityo bigahita byorohera M23 guhita ibatanguranya ikabica. Ndaza kugaruka no ku inkuba yishe abasirikari b'u Burundi, ariko bivugwa ko ari M23 yari ifatanyije ngo na RDF nk'uko babitangaje nyuma